Indopui pathum na le nuclear bomb rimanam tan US in rampali z Ukraine tan pui turin asom April ni som ni paruk sang ni som ni pahnia US in Europe asipai mun pui ana ilen berna Ramstein Airbase Germana asangoi zon pui ram somli pathum zeta Defense Minister rual asipai laltichu US Defense Secretary General Lloyd Austin amhalak na in Ukraine Defense Consultative Group dia voin ko khoman nia Anthurel berchu Russia in Ukraine run mek na engtin nge Ukraine ram ne tu ni turin ralthuam thajokin kanvurin kan thuam chakanga tu na le hun local jail tura chakjoka mania in veng zau turin le ding het turin kan tan puyang ti ani pera heta hian NATO Secretary General Ian Stonebark le US Military Joint Chiefs of Staff Chairman Army General Mark Milley depo antel ani he conference honna hian US Defense Secretary Austin chuan Ukraine ram chu mania run tu an mani run tu Russia ne tu ni tura naktu ka chawno lo om tura tan kan tan puya kan thuam chak chuan Ukraine chuan chian takin ne na an chang thei don ani ti in ral thuam le sulma Ukraine tan pui chiam turin palai te so mani Austin chuan Russia la thot na le then omram te ati buaina ti top angai ani ati US Defense Secretary General Lloyd Austin le US Secretary of State Anthony Blinken techuan tunkar Sunday izan khan Poland ramatrangin aruk thayang berin Ukraine ploin Ukraine President Volodymyr Zelensky le akhon bol upa techu Kiev khopuya anhua Sunday izan dar somatanga dar som pani in karin ti hona khun khan tak nain zan riek lawin thotani zinga NATO ram Poland a anlet le ani Kiev antlo tum hian US in ralthuam le sumatan puina tur tam tham tak an hril ani hetianga aruka Ukraine antlo ti hriat ani awangin West ramten Ukraine ram ralthuam antan puina phulru na le mi pui him zoka in sa senga raltlan turin Ukraine ram an chu san na ber Ukraine railway stations panga chu Russia chuan guided long range missile mangin akap zuya Ukraine railway train khatin achiat pha na sale Russia chuan US NATO ramten Ukraine nenaral thoman peka antolu fo chuan chung phuna man rualong thona le rail po bei an ni ang tin West ramte chu an lo vo to train ani Ukraine chuan he defense minister conference a hian Russia ralian do let nana an ral thom mo te thlenin an soi ho ngal ani President Zelensky chuan tengka na thatchi thona ka thak na thachi le lai pui kap na tak le kap thui thei tak chi te chu US NATO le European Union ramte hena an lo trao ngonga an lo dil cham chi to thin ani voina hian Germany chuan ati du ngai lo thil rau thuam tha le changkang Ukraine hena pek chuan Indopui pathum na le nuclear rau thuam manga indona ti chuak pal thei tia apek du lo thin chu an policy thakin Ukraine hena anti-aircraft cannon tanks thamang kheng aminga po khovela ram satlan chakber keite chikhat chita ming soinga tan phu jipat enge mozat pek an rem ti ta anim he jipat hi cross mafei wegman company siam ani a German sarkar chancellor Olaf Scholz kai shoi chuan tamtok tak siam chu phalna petharin Ukraine hena jipat anti-aircraft vehicle somnga zet an pekan thon tur thu German Defense Minister Christine Lambrecht chuan apuanga US le country tha tho puiram tenen thokho zelin Ukraine sipai te chu Germany leilunga ral thu mandan kan zirti rang ati diocha wela news chuan soisel tu ten Chancellor Scholz chu Ukraine ne na ral thum thatak pek adu lok lo wangin a tho pui party Green Party le neoliberal Free Democrats baka ama party ruai center left Social Democrats the point an soisel na sahle ati hetinga Christine Lambrecht in jepat ralthum somnga zet an pek turan puana wangin Ukraine Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan loma wangin na pomvong vong hialani tutenge Russia vel turin in horkhom ramte chu David ale Goliatha in beinang hiala te khin Russia le Ukraine Indomek na chuan
tun lai ni tin san tin khovel media alwa ne hle a India ram kil khor om Mizoram chunga cheng zofa te po in Indopui pathum na le nuclear ralthuam man na ati chuai angem o tin kan ngai ven tlanga thren khatin mani tap chak zola tangin Bible Ezekiel le thupuan bu ti bi in gok le magok in dona anai to an longa remchanga gok le magok hi Bible thu le khovel history atangin kan la chui ho thei tura ngaila ti hian an ti ria wanga US NATO West ram te chuan Russia chu doronin Indopui pathum na le nuclear ralthuam man hial an ti chok wang tia soi thei lo Indopui pani na lo chu dan po kha atira hawang reng tak nei in reilo te lamtang le lamtang in pun khom in anin visual siam mai ni kha breaking defense news chuan Russia epna tur le Ukraine ram tan puina tura high level military meeting a hian NATO member ni lo ramsom pali telin ramsom li pathum som anni ati chungsinga chun US chian thale tho pui Pacific region atangin Japan South Korea Australia le New Zealand te Middle East ram atangin Israel Qatar le Jordan te African Quartet atangin Kenya Liberia Morocco le Tunisia European Union atangin Sweden le Finland baka Ukraine somtel anni a ma se he thuziak lai hian an som ram te hi an tel kim vekem ti hriat ani lo then ka chuan Russia mit mai vengin Russia hian Ukraine arun tir lama khan Ukraine an beile vel lai lo chan tuma in rol te chu nasatak le nuclear ralthuam hia la beile ta alo vo to ani heng Kenya Liberia Morocco le Tunisia te hian Russia chu an hlau emo zolbik nei lo neutral state sa om andu theya ma se China chun Africa khomol puile East Africa po athunun mek zelawangin US le atho pui ramte thia thata an thazar hoi omzel an du jok arin om Kenya te hi China in thian tha siam mek ni ma sela US pangtilum henga omzel du tu ani Lloyd Austin le Anthony Blinken ten ki fan to khan US foreign military financing atrangin Ukraine chuan US dollar makta duai zasari som pathum an va pe a hei hi ni danga president Biden atan puina sum ape kang kha anilova US dollar makta duai zathum som pasari vel phei chu an du ralthuam leina turin Ukrainian amang theidon ani Pentagon chuan tunai US Army te ralthuam changkang ber jingami lai puika na zet chi hawizat somkwa zetle amu nuai khat singret baka phonic ghost drones asiam chuathar khovelin alamel hriat ngai lo za som hi pakhat zetle ralthuam dang theu neu lo mai lo tak te lo peto bok ani UK la in tunlaya ka pathir ral tu thei ka anat thachung chuang NLAW anti-tank missile Sangli Zaria Javelin anti-tank missile tamtham takle Starstreak anti-air missile tamfu an peboka Francine Caesars mobile hawizat Czech Republic ramin self-propelled hawizat Canada in sumfai maktaduai tele Excalibur guided shells anti mail som hi panga zet atum tak ka fuchat chat thei an pe a Poland Slovakia Slovenia Japan Austria New Zealand South Korea te point ralthuam tanks le sipai manrot te naw helmet body armor night vision silai le amu thanem tak inan lautan pui to a The Irish Time chuan Japan anti-aircraft tank cross ma fei wegman siam chua tho self-propelled howitzer missile system KM somli ka phachin zalai chu Ukraine hena pek mai thein om anti a hetiang hi Netherlands ram chuan Ukraine si paiten lo peto ani Rain Metal Company siam le pat tank somriat pariat po Ukraine hi pek tum in training le amu thlengin pek an tumbok le pat tank ho hi sa ka zakwa somruk chowa siam ni in German si pai Bundeswehr ho te chuan kum sang ni pathum thlengin in thuam nan an mangani Poland hian Soviet hun lai siam tank T-72 chi chu zali chuang anaya Yugoslavia siam M84 tank ang chi te chu Ukraine si pai te hian training nei ngai lovin an mang thei maya US West ram dang ral thuamero an laman ngai lo ani awangin kawai bel ti thei kopare chiang viau turin training an nei zel angai ani Polin hian sang kha zakwa somkwa
chawa main battle tank PT-91 turdi po an maya chung te chu Ukraine hen an pek chuan US la UK ten athak na an pe thunga nga Russia taidi chuan British Prime Minister Boris Johnson chuan PT-20 turdi thak nan Poland nena Challenger 2 MBT tank apethungang ati Russia hian February som ni palin huwa tangin Ukraine tank sang ni zanga ti chet sakwa soin Ukraine space sang thum chuang thato in an soi President Putin chuan nimina Moscow a Prosecutor General Office Board meeting a West Ramapalai high ranking diplomats ten Russia ram chu pherule Russian society chu Darati Chetum Apua KGB Thak to Russian Spy Federal Security Service Techuan Neo-Nazis Temanin Chung Ho Chuan Ukraine Security Service SBU Te to Pekin Russian TV host Larle Journalist Ukraine Run Tho Tule Chanchin Puang Tu Ber Vladimir Solayov Russian Today Editor-in-Chief Margarita Simoyan Sputnik News Agency Director General Dmitry Keslogov, TV host Olga Skabiva, Evgeny Popov, Tigran Kiosayan Techu Kalum Antuma, Ukrainian intelligence le US and Tatu CIA te antok ho ate Ukraine ero in Russia po na hi apa ani Wiener Ramstein Airbase Germany a Russia vel shelo ramte in Holcomb na hian US Military Joint Chiefs of Staff General Miley Chuan Russia chet dan le Donetsk region Indo na kalmeka intelligence ten anthir dan ape ani tin Eastern Europe ramdin hun kong kabula vur ram savom dan le chet dan an hule thir dan chiu Romania Slovakia Czech Republic Lithuania Palaiten and Soya US Military European Command Hautupa General Todd Walters and Hena Trangin Ukraine Sipaite Momo Tur Tengai Thak Anibok Indopui Patum na le nuclear bomb rim anam US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Russia in Ukraine adaw na konga Russia ti chak lo chu US in adu ti Poland huna le voina asoi thal a hetia nga soi chen chu Russia in Ukraine arun non lo nan Russia chu ti chak lova athar hui cha sak patul jok ya soyani hetiang tong kam hi Russia chuan du lovin Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chun Russian State TV US NATO ramin Russia ti chiat anduni ti in tundin mun enin nuclear ralthuam man phalna tur chu anai lo emo a omlo ani mai theye ma se nuclear ralthuam man theina tur rem chang omin nuclear invona chu thilna mai lo le lak thutak tur ani kumsang ka zakwa somruk pahnia Cuban missile crisis a in boruak athalo zok ani ati Russia hian tul chu nuclear ralthuam amang shedon lo ti mar satira alo soitwa President Vladimir Putin nge in Russia ramle namti der thong thilom chuan nuclear in beinat thengani ti in alo soitwa a Defense Minister General Sergei Shoigu po a nuclear ralthuam ti chu mon thei tura in ralin til turin thupek alo peto ani Putin chuan Sunday khan US chu Russia ti chiat vek tuma alo pu to bok Cold War wanglai kumsang khajakwa somruk pahnia Cuban missile crisis a khan US ram ria Cuba a Soviet puin nuclear bomb siam na turan lo siam ruk chu CIA tenan riat vele President John F Kennedy chuan Russia chu darka somli pare chunga lason le inthiar chuak turin avoma nuclear bomb mang turin Soviet Union ram te chu tin zonin boruak alumin atang tak mewa khovel chu reilo te nuclear in dona the ya na satlai berti an asoyani chutiang din hun a in Sergei Lavrov chuan Russia ramri Ukraine ralthuam chek lu chu ate khina andu lawani Sergei Lavrov chuan US NATO te chuan Ukraine kaltlangin Russia so boina le indona kalpui apua indona chu indona ani nuclear indona chu thleng thei ani a ala omzia soibel vakshan pa ka du lo ma se thil serious takni in kan ngai tha in kan chu chual tur ani lo ati Mitro Kuleba Ukraine Foreign Minister chuan Russian Foreign Minister Sergei Lavrov tu sei chu ron changlet thuain Moscow chuan chaklo le tlom donin a in thetwa an hlo mek awangin Ukraine an thlopna khovel aron ti thai ani ati
Mitro Kuleba chuan Moscow zin mek UN chief Antonio Guterres chuan Russia President Putin a mu huna Mariupol khopuya Russia sipaiten mi puinuai khat an hualbe tat te mun hima chuatir dan tur soipuya nor turin aphut ani Mariupola hian Ukraine sipai huaisen National Guard anti mai Azov Battalion mi sang hi chuang te po laomin Azovstal Iron and Steel Plant Complex lain huai vera dan sarle hualbe tat anne when a Russian Foreign Minister Lavrov le UN Chief Antonio Guterres te chuan press conference nei durin an tongkam ain kalhle Lavrov chuan UN chu demin Luhansk le Donetsk region a Minsk agreement angin malak na in nei lo tin tuna taka malak na nei virbuai chunga apu dewa ma se Guterres chuan thuduk le dan ti danglam lo tu chu Russia Federation chunga Ukraine sipai an lut lova ma se Ukraine Federation chunga Russia sipai te an lut siani tin achanga Lavrov chuan UN chuan adin chan dan bul puya kalpel ati chuan Guterres chuan General Assembly le Security Council resolution siam te chu kanza fekani aloti vele khawa UN General Assembly te Security Council te chuan Russia in Ukraine arun demna thu an pass feka Russia tan tu lama vote thak tu te hi North Korea Syria Iran Cuba Venezuela Myanmar Vietnam Laos le adang te ti velan ni a Lavrov chuan Guterres nena Ukraine boina chu UN tan than har na tura ko na ani ti in Ukraine President Zelensky chuan remna zonga in biak na tu angai tha lui ani ating Finland le Sweden tabloid newspaper Helsinki atanga ti chu Italy le Stockholm atanga ti chu expression te chuan main som purkhian NATO zom anti thudon ti na ziaka Finland le Sweden hi NATO zom lo neutral state zolbik nei lo ani thrina Finland hian Russia ramri kilometer sang khat zathum athui na in Russia in Ukraine arun awangin run ve mai an hlau thongin NATO thazar hnuaya om andu tharta a mi pui ngai dan lak na nung bera Finland mi pui za som ruk pani ten NATO zom an lo du ta ani US General retired Philip Brevlav US military NATO Supreme Commander chuan President Putin chuan Ukraine op adua athen naya US NATO ten ralthuam an chop adu heklova ma se adu lo lir amu phani alo ti angin tuna hian NATO member ni tu ti kherel lo Sweden le Finland point NATO zom andu pha US NATO ram te chuan ralthuam thar le tam tok chu Russia ramria an chek lut mek zela NATO sipai singriat vel te poi ralthuam fam kim nen indo pein NATO indo thona za som hi le indo long za chuang te anin raring tareng mayani Russia hian Soviet Union ke chiat nu sangkhat zakwa som kwa pasari hun laya NATO din huna omse adua ma se Soviet Union lo opto thin ramten Soviet ram ro puina ro chungtu Russia Federation bel ain US NATO ramtenena sam in phiar zamle ponpui in syndrome an thlang ta se siani US President George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama le Donald Trump te hun la in US yen Russia hi akom ngai via winalanga George W. Bush hun la in khovel ram hosa G7 a tetel tirin G7 po G8 tia soithin ani a ma se chang ni sompalia Ukraine atanga Crimea achu sakhan shemnan an hot chuaka tuna khovela emerging economy anti ramthang lai le economy lian zual som in telkom na G20 atangin US le UK ten Russia hi Ukraine aruna wangin pet chuale antuma anhlotin phai chuan President Putin chu main in the case bom chunga mihring om antiang devin abia azim phazo vekdon ni nalang Nikolai Patrushev Secretary of Russian Security Council chuan NATO West ram te malak dan chiu Ukraine tender tir tumna ni ati Nikolai Patrushev chuan Rusika Gazeta chanchin bu palai nera
America ho te chuan Kiev khopuya an du tua an thunun thei te mangin Russia nek sorara be an tumani ti in Ukraine aruna wanga thilti chu thilti om taknin asoi Russia palai zali an hot chuak Russian Deputy Foreign Minister Evgeny Ivanov chuan February ni somni pali nu watangin ram somni pare te chuan Russia palai zali zet an hot chuak to thule hemi dole na turin chian tha anglo tak che teram thungru nan an diplomat ambassador kan hot chuak ve thinani ti in Russia parliament ashil Moscow chuan tun hnaya German ambassador Geta Andreas von Greer chu kovin an ram palai somli te chu visa an pedon lo ti an shril Germany hian tun hnaya Russia palai somli not an hot chuak ani Ukraine aruna wanga West ramten na taka an shem chiam le khuak hir vak chu lom lovin dan lo ro rel dik lo ti in asoi sel ani heti lion ABC News chuan UN General Assembly member za somko pathum omna chu lungruang takin UN Security Council a veto power naiten UN thurer an lo da nil le dan chu en nonin hetianga resolution te hi ni som chungin General Assembly a soiho zel to turin anrem titlangani atim UN Security Council member heta US China Russia UK le France omin veto power an nei ani hetianga Security Council resolution chungchang ni som chunga soiho na nei tur ti hi US le Liechtenstein ram co sponsored ani Russia sipai thizan dik tak riat ahrasa British Defense Secretary chuan Russia sipai siangkhat sanga vel an thitoa armor vehicle sang hi teng zanga somthum armor personal carriers zanga somni infantry fighting vehicle zanga somruk zet Russian an hlo to ni in British Parliament ashil Ukraine lam ero in Russia sipai siangkhat sangruk zanga vel that to in anin soithunga New York khopuya World Trade Center firfiak ten an bai awanga US in Afghanistan run khan sipai sangli zali somthum pakhat alawa Iraka sipai sang hi zali pakhat nunna achan bok ani Benevolence chuan Ukraine nena Stormer armor vehicle thazet mai anti-air missile launcher vuadiam metar nga point poruk asai ton som pathum point panga arit darkar khata kilometer somriat tlan thei Starstrike missile voi khata pariat la mai thei pai chi laser guided projectile te chu Ukraine nena anlo pek to thule Stormer chuan Ukraine spaite chan thati ran yang tina shil Mail online UK chuan Russia chuan Ukraine arunna spy officer zathum som pasari Lieutenant chung lam hlo to a high ranking a Major General pani an hlo atibok Russian General pariat thi ninan soi Russia rama media jona thil chuilam ziak na chuan ngun takin mipuya tangin le mithi an vuitele an hriat thei angin thilan chuya Russia sipai sing khat sanga thi to angin an soi media jona hi an office khar sakri an ni a tuna online chuan an lati chuak renga March ni somni pathuma Russia sipai thupuang tu in Russia sipai sangka jathum somnga pakhat kanchan to ati khan sangka jasari somli pali anlo chin chia to neinan ziak bok Belarus le Russia indaw nunchan anzirdon Belarus chuan April ni somni parok tanga ni somni pakot chungin Russian Air Force nen Joint Air Defense Exercise indaw nunchan anzirdon ti apuang Belarus hian Russia ralthuam anin chopluta Ukraine rama an bomle missile ka an chingani Russia hian Ukraine ram hi thona mangin voice sang khat zaruk somsari inalo bai to a cruise missile short range ballistic missile voice zanga chuang akap to in an soibok President Zelensky chuan Ukraine rambo rok veng turin US NATO chu no fly zone puang turin lo ngen lom to thina ma se Indopui pathumna chu pha hlona wangin no fly zone hi an pon sak do lawani Fox News chuan Ukraine hian darkar thum kalta khan Indo thona somni vel pek an ni ati apeturam le eng Indo thona chinge soi anilo heti mek lai hian North Korea how to pa
Kim Jong-un chuan thotan ni zana military parade an nei na nuclear ralthuam siam na chu chak taka kalpui ani tur thu asoi armed forces din champha lomna hian man theilawan shek mek intercontinental ballistic missile po pholan ani March la kha North Korea chuan kumsang ni som pasari nuwa ICBM lian ber en chinna alo nei to a ramdang tedem le soisel po ato phana sa hle US chuan North Korea ram shek na enge mozat asiam chui nga lani ni lai ni zana military parade a hian hypersonic missile te baka submarine launch ballistic missile po pholan ani bok Kim Jong-un chuan North Korean army din champha voisom kuana puala thu asoya hian ramdang vona chu abeng khon lo le kan ramin nuclear thajok kan siam bel zel theina tan achak thayang perin ma kan la chun zom zel donani ti in nuclear ram te chu engti khuna thaya pai reng turin thupe ka siam ti Korean Central News Agency KCNA official report chuan atar lang ani